Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys ay ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag ng orasyo papagayam. Sakbay na, Makablaawan, da Jonathan De Leon, Rolexto Pineda, Rolly Bugarin, Jimmy Oblero and family Tibalawan La Union, Ken RJ. Kastamot kada kayo amin as supporters ti Unay Daytan Kaka, Ken Anaraar Tinamnama, Ken amin na vlogs dito'y Jor Drama Tips TV YouTube channel tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagod kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Maudi ti babawi. Dito'y programa tayo. Unay Daytan Kaka. Ruben, anak, nakasyat ka manen ako nak. Saan na nanang? Rinaman lang madata. Ada nang paraman kanyak. Apay no ramanam ti arak, kasta una yan, ti bartek mo. Praning kayo mananang. Araku bang kayo ba? Sa ako agkan tamuging iyo, kastan na ti panangidayaw ko ka na kayo. Ay, ba't anakan? Agat arak ka salbag. Mother, akaropropag, napintas, dumngag kayo, day bagak. Anyaman ti bagamon. Mga sawa ngon. Ayan na, awan mo ting sangput mo. Into bigat na. Mga sawa ka laeng basta kayam lakid di abyagan, awan parikot. Biyagin la, nagla ka. Pag-arabam lang ni Tarobayan, sugay. Anya, pag-araban, apay kalding mununwang, ay unay daytan. Ti kahit ko asawan na na, adu ti roon ni Tarobayan. Kas ti kamote, si itan, kalunay, saloyot, papait, kan nakadu, aruruot. Anya, Jaski ka, Ruben. Talaga nagpintas ka, Carol. Tunggal makainom ka manong Ruben, napintas mo't amin alaad kan ka? Saan ka lan? May saka ka na iti agkakapintas ng artista. Hoy, ulaw, sa anak ng artista. Siyak man tinapili mo na pagbabartikan. Kaya't mo dasawan kan? Agawid kan, tasan mo nga mo tilubong mo. Ama na rin, Carol. Nabayagan ang sikat tipit-pitik tipo. Panawan ka man langan. Nanay. Ano na kita, babay? May bagam tiyayat mo. Agin mamalida. Itong saan mapansin na nita. Idaldal na di bagbagila. Hey, bagtik kan sa. Naitan. Ayan na nga, ya asawaam, Ruben. Tila sasawan niya mat nanang. Tsakto pa yung mabiyag tibagay. Mga sawa akit din, iti bisinag. Naa, isumot timbagam di kalman.
Agtagtagainip kayo, nanang. Nalawan man laengen. Awan sirbi ti makipinapilit ken ka. Ta saan ka anakargaan ita. Ah, Ayun gayam. Sangputan nakakanon ni Rosita. aga po. Inarumumot ka no. Katimbaga makayat mo nga asawaan ta nakapimpintas ka no iti panagkitam. Anya? Kas tamot la ti imbagam kin ni Jonah. Imbagam kanumot ken kwa nang iso ti kapintasan na babae ang nakitam. Kat kayat mo nga asawaan. Kanda dumapay a babae. Apay, nagadumot tan ti kayat mo nga asawaan. Agbibisin mo't na kita mabay? Kita kasanon no nagigidandang emay. Kasanon no umay da kasangputan. Ah, Asawa mamin ni da. unay mo't day tananang. Nagalastikas di akababalin ni Ruben. Apay mananaya. Tunggal makainom, crush na amin na babae ang makita na. Anya? Mangibabaen. Sapay ibaga na kadakwada nga asawaan na ita. Nay, mandiya, tikas ka. Di pa'y ket pagpipirgisan dan no kasta. Saan mo't ang mapurpursisyonan? Kasaritak man. Narigat no may lawaan. Kanamangan no dahi ti pangbagkalan da ken kuana. Sino nga ta aya nga men ti malaan day ta at tao? Nay, apaya kita nakitikas ta bakay. Awan puli mi agasta. San adakas no kitaan ka lakay? Pampanunutek nga men no asino ti malaan na itikasta. Ta sa anak mo't akasta. Sa anak ana sumiti ayat-ayat. Nay, apay nga raw na kinayat nakno saan ka na samiti ayat-ayat ako naam. Anya, kasla siyak ti tudwam nga imalaan ni Ruben. Unay daytan? Apay anang nagko di nakamat ko tinagan ko nanang. Dayta nga min ugalim at tunggal makainom ka katila may sausawang mo kadagiti babae. Anya? Saan ka nga umininom? Masibasit lang mat nana. Little by little ako na day tinglis. Saan nga inaangaw dayto Ruben? Ay na anak, madi ti ipikto ti araken ka. Pakay pasubwam kadagiti babae dayta. Ay, paraning kayo talaga nanang. Saan nakalukwan ti bagbagak? Kat daytoy ti tandaanam no makainom ka, liklikam dagiti babae, tapno awan ti pakabasbasulam. Una day tanana. Karol, agsarita taman bit. Amo manong Ruben, nalaes ka manen. Malangab ko ti agat arak. Sana ka nakainom. Di nakman, pagbalinin nga awan nakem na. Madlaw ang nakainom ka, uray ka sano ti panangilibak mo. Linang-ab ko lang mo. Anya? Amom Karol, talaga gayat ka ngay kasara. Anya aga po? Ay ayatan ka. Nakapimpintas ka. Dialog mo mandaytan kada Michelle ken Jasmine. Ay ayatem ida ta napipintas da. Ken kayat mo nga ikalay sa ida. Ita, siyak manen ti pangibagaam iti dayta. Seryoso Karol. O may kami doon dumanon kada nanang. Tapno patsyam lang ti bagbaga. Para makita ngam awan latpat patsyak asaom no nakainom ka. O may kami doon malam. Nagakan ka napudno ti ayat ko. Awan patpatsyak asaom manong Ruben. O naimot daytan Karol. Ayan tay asawaem ngay bagbagam Ruben. Tulungan dak man kit dinanang. Tulungan nga. Tulungan dak makisarita ka ni Karol. Sa anak patapatpat yan. Daytan, di ibagbagakken ka. Ta saan ka ang makaasidagken kwa na no saan ka nakainom. Isu asakbay at tulungan ka. Agkari ka asaan mon at timtiman ti arak.
Iso nga ron natulungan dak nanang. Talaga kayat ko ni Carol. Kasanom dagiti dadumaan nagkaryam nga asawaem. Saan kumot ngay naram dagi jay? Kan awan riknak ka dagi jay. Feeling damit. Kastan ti bagam. Kalpasan anay sawang mo anapintas daken kayat mo idang asawaan. Bayan nyo ka din tayo tanana. Tikat di bagbagag tiramidin nyo. Kasarita yun ni Carol. Siya ki din ti mapan agaram. Dua ta mapan makisarita. Ah? Unay daytan. Uray kadwam ni nanang mo Manong Ruben, saan ka akayat aging gaadi mo maikat ti ara kiti biyag mo. Dayta nga raw ti bagbagakken ko na balasang ko. Katekon ti ara. Para makita, Ah? paliiwon ka pay. Tanarigat ti agsagmak iti kasken ka. Anya? Amangan mo italaang nga di ka uminom. Ngaminton bigat, nalaes ka manen. Iso nga ipakitam pa'y kanyak ti panagbabawim. Anya? Unay daytan Carol. Hustaw ni Carol, ipakitam pa'y at talaga asaan mon akayat ti arak. Unay daytan nanang. Siya pa'y classmate Ruben. Siya pa'y Ruben, classmate. Saan pa nga ita kakatwa? Tanapati kapag na. Ay, Maria, no liklikam ti grasya. Libre apay nom, pagpulutanan da kapay. Apay, pabainan da kami. Libre. Awan ti pabay na katao. Panlagayam. Kumay karo rin, tara manam da ito stateside nga rak. Yan, kilaw na kalding. Sige man langan. Tapno, awan may bagbagayo. Narigat ka timang pabayin. Nang runa, no iti kastoy agon daway. Okay, daytan. Nasakay. Naimasakit din si Minam. Naimas to mga amin di side harak. Kaldeng. At masapat ka. Hello, Miss Beautiful. Si Kam Gayam, Ruben. Ay. Nagtaraki kamutan. Amo man ang salbay. No, makainumak. Anda tumarakiak. Un nga road. Grabe Ah, Nagtaur ka talaga. Uray saan ka nakainom. Iso nga rodakras ka. oras siya mo na. Nagpintas ka mo sa kras ka. Kedatan ang road. Wala. Umaya nga road di balayo Inkalaptay si balaya. Masapul nga daka umayak iyay. Ngamen, sangputangkan. Wala. Oh, naidaitan ka ka. Kuna ka di ka numinom, minum ka mulata. Mula serbiti pan nagkisarita tayo ka ni Carol na lang. Adda sirbina, takayat na ka. Isu nga road a pinagkarina ka. Saan na ka kuman a pinagkaray no saan na ka akayat. Ang man niya tinaramid mo, minum ka manan. Pinilit daktumot da kareng. Anya, Kanimas tayo side na diyang arak. Sa nagimas ti pulutan. Makay ayaw tag siya tanang. ay kaali maayayo ka nga agsyat. Maayayo mo ni Carol amang bastid ken ka. Ah, bakay. Under di ni salbay. Anya mo tumay na ibaga? Sang putan na kanon ni Ruben. Dayjay, babae. Mas daawak Isa nga ibagam ka ni Ruben. Ay, sus. Delikado nga ruden lakay. Makamon ni Ruben na natipangeding na. Ayawan lat amukon. Naspaken. Nay ngamin daytan.
Ruben ngay, tatang. Tatang ko nam kanyak. Saan kayo mat nga agayan ayat iti anak ka? Nagkariidi kalman, ngay kasarnak, isungem maya kon. Oo na detan salbay. Bakit ka gamisaw? Sa amaw manang parte kiti imbaga na deta. Ket amaw ano na parte. Ket napintas ti panagkita na iti amin alaad. Apay laadak ayamot. Diyan mau. Ngam kastoy langan salbay. Baliwam to tagsublay tawan ni Ruben. Makalawas nga awan. Kan diyan mau no kaano nga agawin. Pimanaw nga men. Isu ang araw, tatang. Agsubli aktaw, kalpasan ti makalawas. Anya? Online daytan kaka. Kumanamak na nang. Inak di Manila. Inak mangga di dyan. Adakan ka day ta. Angam no aginom-inom kalatay jay. Mga no ad-adan, amay rubo ka. Saan na nang. Inak agurnong pariti panagkalay sami ka ni Carol. Ala anak ka, adakan ka day ta. Angam kasanaw ni Salbay. Awan na dyan. Salbag ka bakatan. Ipasuburak mo na dyan tao. Kaslanak lang, pasalbid smutan no, kas pangaringan lang. Huwag sagmakakin ko na, awan na. Unang detan. Binagbagaan ka ngamin ide. Ngem awan ti dengdenggem. Dayto iti mulam di ta isip mo Ruben, anak. Maudi ti babawi. Isu asakbay ngagbabawi ka. Aramido munti amum amay parbeng. Iti kasta, awan to apulos ti pagbabawyam. Unay daytan. Payayang kami, naitaarak. Saan kumabot ang dagas tiyo minom? No, basit laeng, nga papagayam. No, kontrolado, no, makuna, moderate. Isa si Karuben, maude, ti panagbabawim, naudi kan. Nya, sa bagay, saan ka amawanan ni tinamnama? Agbalbaliw kan, tapno, ada na saya at masakbayam. Anda pa'y panawin, tapno, agbalbaliw ka. Ditan bapagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Maudi, ti pabawi. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami, itin ka, ipanang tarabay.